me ko hell ya pacho o ma me ba me enkwase akɔhye na ebisa me no da bi o me nua ba me ko buru nsam gem a pacho o ma me ka ho papa pacho mi yo kurum ni pacho mi yo busuye ni it is me ko hell na me ko hye am pacho e fa ho ukun ne me papa pacho busuye ni ne me o ma me ba ne me pacho de unua no ma e ko hye no dwen wo o ma me dwen o ma me ho na dwen o papa ho na wo adwen ho Luke 23 verse 26 eba Yesu ka kire Jerusalem for ma say munsumo ho sa atemu dadi na Nyankopon no bo me be wi ase na nkasa eka se so Kumchacha heaven na wo ho me ma wumura wa na buru nsam jam na me kwa pacho ma me nkɔhye dwen wo why papa o gradi interview na wo kire say man penin John Dramani Mahama edi abane mu nkunim na se wankɔ heaven kura wo pe John Mahama be the president kura na man kɔ heaven na me pe oh David men kasa David abe kuma men kasa David abe we am mebu befu John Mahama be the president kura na man kɔ heaven na me pe oh David men kasa David abe kuma men kasa David abe we am mebu befu say we ba be di nkunim enti abasa totrobent na bomu enne na nyame kasa ye na manum asem so na bebua afa na bebua wo benti ye wo ka ye no enti odo heaven asesa ne wi nti ko hell la obeja atum pacho me ko hell ya pacho o ma me ba me enkwase akɔhye na ebisa me no da bi o me nua ba me ko buru nsam gem a pacho o ma me ka ho papa pacho mi yo kurum ni pacho mi yo busuye ni it is me ko hell na me kɔhye am pacho e fa ho papa enye hye a wo kɔhye na fa me ho anan fa mu eye ne wo ka ye no na dia me ka ye na mi bisa wo se sa wo se message John Mahama be dia ebedi akonya na wo kɔ na se me ko hell kwara me pe me boa ana mi bisa wo se nti me to no so Kumchacha me to no se me ko hell ya pacho ukun ne me pacho ukun ne me papa pacho obusuye ni ne me o ma me ba ne me pacho de unua no ma e kɔhye no dwen wo o ma me dwen o ma me ho na dwen o papa ho na wo adwen ho Luke 23 verse 26 eba Yesu ka kire Jerusalem for ma say munsumo ho mo ho e da mo ma iti wusu ho why papa wo ye sofo bi a wo ye duye pa ga na ha kasa ekwa akiri ye pa e na wo ka asa no kwasem ne say wo mo edi wachi no bebre na aboto ye say asofo pani no de heaven ato so de ama obi win enene abam tika obeye wetiefo na doye na wadofo na doye yi wo ma no a kombepe heaven your papa dia papa enyame papa dia your mama dia wo busuafo na cheche heaven e na on chechele ye papa David eti mpacho jame heaven asem mame why okay sa atemu dadi na Nyankopon no bo me be wi ase na nkasa eka se so Kumchacha heaven na wo ho me ma wumura wa na buru nsam jam na me kwa pacho ma me nkɔhye dwen wo why it's a banner sa wo dia to say obeko dabio na nkwase akɔhye na o se bisa me no papa me pese enka unya ai dabi meja na wan kasa to okura woni so obeko bi ana nko bi papa dabi wenya papa sem papa na ide papa ne chene say e Christopher ye nyame suma yesum na sasisu ye botaye ne se dachi be benya heaven akọ enti se ne medi kan se sofo pani a odi dom anim oda dom ano e de wo mu kɔ heaven na wono anka setimi aba bonte de ne heaven aba beto e ba kan se wo de to chacha ne sa se wo de wo heaven eto obi presidency e wo kɔ peso se wan kɔ heaven kra wo pe na papa na wi ni aba no na ye bisa se una wo kan ne sei enne aben na bom unkɔ heaven o kɔ hell la enu na me say me kan say enye me na me kan yo dabi o me no me ya white what you say so Kumchacha me won me ya white so be say ye no me kan say enye me na me kan me say me ya na me kan that say me kɔ hell ya enu it is your concern dabi o it is your problem it is your concern. What is your major problem about that? Papa say who pese obeyi ma. Dabi me nua ba em said ye make count ya say. Heaven no wuti we wu kura wuti we unu say obeko bi ananko bi. Papa me fa me heaven to chacha ye. Ai.
ɛyɛ wo na wo do heaven to atem wo ye hand ya ɛyɛ Nyankopɔn dia iti awurade ba na oka dem se me nko hell ya eno ano no ono ane bo me meko papa ye da why ba dwen wo de ho na dwen wo busuafo na o maame na o papa ko why afi papa ne kura no mampeni aba betena so first 100 days expectation ben and now shefi no oh adwuma de me de me so obebo enti me no 100 days yo 2 billion days yo obebo adwuma no obebo ne kama pa why abusia prophet Kumchacha na enne eso nyame anima no beka me nsa wo studios na me ne twetwe enkomo no eduru baabi na papa mpese question na no aka ye no obeyi no na nso nyame ayadum wayi ano nti sabai ni bom na ye hu Kumchacha e wo heaven a ono a na de ne de no there be ejimie na aka no sister there be sa 7 na de o there be sa 7 na de ye wu ujimie na okika there be there obi be twa ban si ni oba atem but ye wu ujimie oh there be ya temu de na ye hu me wo heaven a ase asem gba na wo hu me wo no ma wo de okwe de ho there be wo hu me wo no ma wo kwe de ho papa se wa ra ka se nyame ka sister o de ye ne mpo na ma me sorry Etebusia prophet Kumchacha na ye no atwetwe enkomo no ama me gidi se ne opese wuti nyina prophet aka ama wati me kyerɛw na wagya comment e wo video yi ase e dia mame eye too much gh eye am ya subscribe button so fa be on ka ho sa no upload bia ba umsa ebetimi aka all the social media handles so for eye too much gh eye aka say also obe like no wa share ama onya bi nso enye bi ahwe dark gold enye dia me jesu makra